بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. Alongwa jetu uzizi pakwambaga uzewezi la mauta nambo kabotulo kama utago nikelembe alcohol gukole lokuti utago gewanga ni alcohol sano alcohol ni uwele nkologo sano kwa mundu islam iwe shenne kuzewezi la mauta galakwe ate mauta gakupakala wajiwele litopi kapena mauta gane gakwe perfume sano abotologo niga kuwaga gelembe alcohol kwa mundu islam iwe senene kujewezela. Mashekhe wetu alhamdulillah tuzadi shizie kwambaga mauta nina gaga dige wanga nini alcohol elaga Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala wala kwa wazadi shizi kuti ninaga alcohol ijo percentage ya kwenganizi tupannope mautago atarile alcohol na mboninga ni jitupa alcohol jiwele mfano ya 2% au 5% au 7% azi nganaiwa kandu kuzewezela kombuli kamundu kuzewezela mauta gala kwego gewanga nini alcohol na mboni bola alcoholi ngani jiwaje jinji janijikwa na mpaka 50% au 60%. Na mboni bana mashekhe wane wa radishizi mutundu wa alcohol wa uwele nkologo kutingana uwa najis nkologo ngana uwa najisi yalakwe aradishizi vitilaga aya ya wishete Allah subhanahu wa ta'ala suratul Maida. Allah ta'ala awishete kuti ya ayyuhalladhina amanu eni jeuma nganya bankulu bidile innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah subhanahu wa ta'ala mu aya jalakwe awishete kuti ya ayyuhalladhina amanu eni jeuma nganya bankulu bidile innamal khamru jitunkologo wal maisiru jijuga wal ansabu likuipopela izwanamu wal azlamu lizango rijisun min amali shaytan yozupeyo kuveleuza kwa nizoni ilimu mkutula mwaitendo ya shaytani fajtanibuhu nije umanganya bewa kuiwambala yalakwe la'allakum tuflihuna kutimbe wandu wakuina. Andavi jajatulisha jile aya ya kukanya mkologo kuti uwele haramu lakini ine izadigu mu aya bari masahaba jilenda vijo ni wajigele mikologo jawako etejila bane wazunjile mabigidi bane nyigubu bazi wajigele mkologo ula ni wadiji kuyitanga mkologo na mbo munzeo ile ku Madina mpaka ku Madina bazi wabatikene kujidima kwa nobe kwa nkologo wajitile ni masahaba sano mashekhe na korala kuti masahaba gashima anyi shindu shashiwele najisi kutishanga kundizi dwaga kushibika munzeo kabena kushibika pamaluga kupita wandu washajinji sano kwa digongo dia kumanyidi la yele ni nganganaji tankologo munzeo na mbo nagaba ajitile nkologo munzeo kwa digongo dia kumanyila kuti nkologo ngana uwa najisi ni mashekhe wane aradishi rintundu wele kuti nkologo ngana uwa najisi na mbo uwele haram nizoni udi mkutula mwaitendo ya shaytani ni ashana roshi islam sisi kuzote kwa mundu islam ninaga uzumile mautago ni ugaweni kuti bari % ya alcohol ganezi bundana va 50 au nagaba dibana bandu bakumanyidi la yele ibimo ni kukuzadi la kuti bari agamautagaga % ya alcohol ribundange ni va 40 matizikuika mpaka 50
osesenta baadhi ya idi yambone ni kuwambala kutugwejo ngani upanganya shindu shaka ikazya nambona gabanana nkuzewerela barizo ningatola makosa kwa digongo de uti eti bana mashehe baradishirie utundu wa alcohol kutingana jiwa najis nambo jiwele haramu ninga bashila shindu shishwele haramu kutishiwele najis la kana shindu ine iwele haramu nambo ngai kuwaga najis wallahu ta'ala a'lam Allah ni wamanyidi linnuwe barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayka subhana rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam.